Vaša kravata mora biti okrenuta na pravu stranu. U lijevoj ruci držite uži dio kravate, a u desnoj ruci držite širi dio kravate. Širi dio kravate prebacite ispred užeg dijela, a zatim iza užeg dijela, tako da širi dio bude ponovno na desnoj strani, a stražnji dio kravate, tamo gdje je šav, bude okrenut prema naprijed. Širi dio kravate prebacite kroz otvor i povucite ga do dole. Širi dio kravate je ponovno na desnoj strani, a šav ponovno gleda prema naprijed. Prebacite širi dio kravate preko čvora, zatim kroz otvor i kroz ovaj čvor koji ste napravili. Vaša kravata je zavezana. Povucite do vrha, tako da dobijete oblik i čvrstinu. Vaša kravata je dobro zavezana ako je vrh kravate u sredini remena.